Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantar muka paringna pecer salamet dunya akhirat. Mantar muka acara nagulaban sampian malam samangkin terang sampurna iajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mantar muka dan kulaban pancingan taretan ku laku antara polong aban kanjeng Nabi iswarkana Allah, amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Kurang keras, yuk. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur. Sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabina manusia tak ipangki oncur olona, posang tasang-sang kasasar ngudikna, tak kenal aturan bentata kramana. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur. Sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabina manusia tak kenal dek kapangiranna, bedese nyempe apoi ben arena, nyempe kak pungkaan ben nyempe arcana. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur. Sebelum lahir Gusti Kanjeng Nabina
manusia lebih jahat itempeng setan lebih pengis itempeng hewan saling cecek saling tendes saling inah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah sakalangkong ya Allah Gusti Pangeran atas belas ben kasokanna ajunan marabu Gusti nabina nabi rabu de alam tunyana apakah Islam akemana akemah rahmat ben ridha pangeran sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu ampun nguncar bulan purnamana terak mencorong terang cahayana ma sorem ka bintang lain ongku paling genteng salerana tak bekal ipangki sapadana ajunan Gusti Kanjeng Nabi ya Nabi ya Rasul ayo salawat salawat ya Habib salam alaika salawatullah tak ning lang-lang tak ning pelang umat beriman saur manuk barak temur lao dejana salawat salawat salam se ongku sampurna kaator de ajunan Gusti Nabina ongku saking dari CS Tona cinta sayang taresna deka ajunan ya Nabi salam ya Nabi Allah ya Rasul
Allah ya Habib, Allah salawatullah. Umat epon kerong de ajunanna, ongku teroh tapang kia salerana, sanajan coma i dalem mimpena, ongkuan ya Nabi cei kapungana ya Nabi salam. Allah ya Rasul, ya Rasulullah ya Habib, ya Habib Allah salawatullah. Amba aki ya Nabi abtina satajana, umat epon ajunan sengireng lampana, amba aki mahsyar kompolanna, umat nyoona syafaatul uzmana, ongkuan ya Nabi keng dari cek terona, apolongah sarang ajunan isuar kena ya Nabi, ya Nabi Allah ya Rasul, Allah ya Habib salam. Allah salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Mi sepe sampian odi napa pon kelenger abumun ki odi mah harapanagena tepan amulot madengakin esto ka Kanjeng Nabi pahyem kaliyeman model reng mati ya mun sebut asman Kanjeng Nabi maca solawat ente coba boleh mun ki pakun kelenger entong pentong kemarin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan
إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah cek bungana seneng jember celep ate keun ngabosaki boy seneng luar biasa. Alhamdulillah kabulan Allah ki pada kompak sampak lebur seneng hadir ke majlis zikir, majlis pengajian. Alhamdulillah ki pada lebur seneng berquran bersama, bersalawat bersama, ngaji habareng along polong sampai doa laku deki habareng. Subhanallah. Beni panitia, beni kemokalam, sefu ngada-ada, tapi Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh pacet acara naguleubeun sampian malam samangken. Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingati madengakin seneng, madengakin bunga asyukur dek keajunan Allah atas beber Gusti Kanjeng Nabi, atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Luar biasa. Alhamdulillah. Mara pikir lu cia keterbina bentibi le kala tak ka urus toreh ngike ngain hari napaan keterbina sampian Islam meutin apa ada keterbina mambu teh tanya aki keterbina kiai na tak urus padahal padikah mulai melak guleubeun sampean ka alam dunya saya kata we kada mambu kiai pas keterbina Kanjeng Nabi aculon cutak ning pelang tak ning lang-lang nikah hebat guleubeun sampian. Padahal kita teman tabangki ben Kanjeng Nabi, tak teman ningali ka Kanjeng Nabi, bermimpi pun belum. Luar biasa. Alhamdulillah. Nyorot telat mun satia. Allahumma salli ala Muhammad. Terusakin. Ongkuan. Muncaan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Rosak peribahasa Arya Satya. Guleubeun sampean tak pernah kenal Kanjeng Nabi, tapi sayang guleubeun sampean. Estoh guleubeun sampean, tresna guleubeun sampean. Luar biasa ka Gusti Kanjeng Nabi. Qoramulot pokok seneng bunga jember, dina make keterbian tak kaurus, dina make mambu tak kaurus, dina make kiai tanya-tanya aki. Sepenting Gusti Kanjeng Nabi selalu di hati. Alhamdulillah. Nikah gege teh. Ya Allah. Bener apa nikah? Bener. Justru nikah saya paling bener. Pakelar sampean nyelamatin keterbina bentibi. Pakelar sampean ngurus-urus mambu. Pakelar sampean ngurus kiaina. Tapi mun Kanjeng Nabi tidak tak urus. Kanjeng Nabi teh sabada ada lopot guleubeun sampean teh. Kanjeng Nabi ada bu la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Hadisnya Kanjeng Nabi sapa heuy masa kematar masoreng longus reh mun engkau teh sabada ada menjadi manusia yang paling dicintai palebi teh beung kepoton palebi teh beung kemambun palebi teh beung kepada manusia siapapun termasuk Nabi Adam termasuk Ibrahim Khalilullah Musa Kalimullah
Isa Ruhullah Masihullah. Mun Kanjeng Nabi teh sabeuda ada sampai kapanpun guleban sampean tak kira gelem sampurna iman. Makana taritan guleban sampean melakukan acara sebegencang malam samangkin madengakin bunga senang luar biasa asyukur dak ka Gusti Allah atas kasokan Allah telah melahirkan Gusti Kanjeng Nabi 1500 tahun yang lalu lahir ke alam dunia sebagai nabi utusan Allah yang terakhir. Abektah agama Islam alhamdulillah. Guleban sampean odi milo nyaman nah, odi milo seneng nah, milo bunga nah, milo manis tak tahu pahin. Alhamdulillah. Guleban sampean samangkin bisa along polong atau ngerontong sataretanan ngak panika. Nika satoja buah manis perjuangan Kanjeng Nabi. Guleban sampean tahu aturan peraturan atau akhlak bentata krama. Nika satoja na perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Guleban sampean tahu Allah pangeranna, tahu carana ibadah ka Gusti Allah. Sateujeuh nika jasa-jasa perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Mi ontong geluh. Pecreh. Allah segera melahirkan Kanjeng Nabi sebulan 100 tahun tapongkot. Mungkin pas sampai 2000 pak lekor mungkin Kanjeng Nabi kita lahir ke alam dunia. Tetiana apa guleban sampean? Benih karokong jerengkongan pas jerengkong asli kafir ya. Paham iki? Aba lamba teh. Lamba. Sebelum Kanjeng Nabi lahir manusia karenya mana cak manusia. Lakonah tingkana lebih jahat etempeng ben setan. Iblis lah pujun coba. Iblis lah pujun tak cepor korang ngacer. Tapi iblis sampai tina kiamat laku tidak akan pernah berani ngaku pangeran minta sampai iblis tak banget. Tapi manusia mula kadung jahat, manusia mula kadung tampuran leng-leng, manusia mula kadung coba. Naudzubillah min dalik pacubaan ben iblis. Contoh Fir'aun tuh teh ngaku pangeran bah minta sampai nikah manusia. Di samping jahatan ben setan lebih bengis, lebih kejam, bahkan lebih coba tempeng ben hewan. Mun ketang ngicok gedeng nang talon. Tak kira ngabi satondun teh. King mun munusah ngucak ngicok gedeng enje make ben mok ramok ni yosong. Conton ireng longos re biasan. Gelu ra gelu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah lambak manusia posang terserah tak tahu siapa saya sembuh padahal etina akin Nabiullah Isa alaihi salam hanya 500 tahun manusia sudah amat sangat jauh. Manusia ampun tersesat sesatnya lah tak kenal si Allah pangeran nyembah areh, nyembah apoi, nyembah kabungkan, bedekan nangkir umur 300 tahun, palanting malam bede munyin manuk kek, pah yang ke pangeran sempah. Ya Allah, lebih butuh boleh, betul aja waaf. Pahe yokir kebai patung, matane palak melak. Lek-bulek penga mekar colok pangangah letek temu kanca bungkan apa pamanceng pae sampe yang ke pangeran lu tak budui ka polo ka kebai tibi pah yang ke pangeran tak balik jak saking patung aja dia suruh nyempe ka orang lagi tot patot al gobloku wal gendingu wal dumengu. Maka dipanika para rabu para tretan tore pong-pong ki along polong, pong-pong ki bisa tapangki, pong-pong ki bisa saling paemot. Acara amulot panikan nomor setong niat asa kalangkong ka Allah. Sakalangkong pangeran atas kasokan ayunan telah melahirkan Kanjeng Nabi abekta Islam saya ke abdi na sateja bisa odi nang alam tata krama, bisa odi nang alam ibadah, bisa odi nang alam along polong saya taretan kompak sampak saling misem alhamdulillah. Ya Allah lambak manusia teretan zaman Kanjeng Nabi sebelum lahir ada manusia korakor ada manusia along polong apa nikah poni sebutakin ben Allah dalam Quran wazkuru
ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kengain manusia tang nikmat selai bagi kabaan kapi pasir saya maksud nikmat Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah isan pesan sero kengain. Maka nagulaban sampian tak atau manlok ka Kanjeng Nabi siang malam selalu bersolawat ben salam ka Gusti Kanjeng Nabi. Bila biting la tepak bulan mulot ya Allah di konco dalam bere ka konco dalam timur. Ya Nabi salam desak ya Nabi salam desak ya Nabi salam luar biasa umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Duh mun ingat kasajaran lambe sia nya manusia iz kuntum a'da'a dawuh Kanjeng Nabi lambe kakeh manusia sebelum datang ka bulan sia nya Muhammad dilahirkan ke alam dunya beun atokaran beun acarokan saling patee saling keke saling tendes saling enyek sapa se kuat ngalah sanyaman ka se getur sapa se soki nimpak ka se taandi naudzubil maka na lambo teh nang saberle-bere bumi bede seanya memperbudakan dan perbudakan benih manusia memperbudak hewan tapi naudzubillah min dalik manusia memperbudak manusia yang lain ngalak sakenyang ngaperon tibi ngalak sabertena ngalak sanyaman manusia diperlakukan tidak manusiawi oleh manusia yang lain. Gulaban sampian can saki buruh ampu para jasa kalangkong ngade keajunan Allah lebih kaum epuh bagian sadung kodung aduh pacek sakalangkong sampian ka pangeran bu manusia saya maring bini zaman Kanjeng Nabi sebelum lahir arkeun rombuh sapu ene babolong tanian bedain kisah baya dan tretepan laki ring bini lamba naudzubillahi min dzalik sejarah di zaman jahiliyah pertama mun orang bini rembi tepak anak bini pendem di audi apa bani cerita bani kaum kuat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab sahabat Kanjeng Nabi nomor 2 ketika Islam belum datang toman apendem potra binin di odi mungkin pas sampai mangkin Kanjeng Nabi kita lahir ke alam dunya njek lober sadung kodung mari pendem kepiar mun pas tada nih bini dek make laki tapah pada ban angku TPC marah bila bimun malam celep ngaria apa sih rake Aba marah makana pacek genteng ngasap korah sakalangkong ada keajunan Allah alhamdulillah. Nomor 2 ring bini lamba zaman jahiliyah karena tak kenal agama tak kenal aturan dan peraturan ring bini mun tepan datang bulan halo argaan rembuh mau datang bulan pai hiteng ben salake eteret ikiba ke alas diungsikan ikiba yakinkan ceng alas muntai kalau pain ikere mi pakani muni kalau pain mate lompo mate pegka. Nomor 2 derita arkeun ring bini lambe yang kep lamari yang kep sepeda motor ada remah make bini nepan mun nepan mate kebai warisan benak foto itu mun nepan andi bini lema andi anak telo ada saling cere engkau ngalah 2 engkau ngalah tung engkau ngalah telo itu betul pikir bejangin ajam gula baru sampian menus saring bini lambo kebai warisan
Makanya beruntunglah saudaraku, Gusti Kanjeng Nabi segera dilahirkan ke alam dunia. Apa boleh saya laki, saya bini mendapatkan penghormatan besar melalui agama Islam. Muljaakin ben Gusti Kanjeng Nabi melalui Islam. Alhamdulillah. Letau mak legulaban sampian di samping asyukur ke Allah. Ayo pandai-pandailah berterima kasih ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu, para tretan, gulaban sampian amulot dan segala nyelamatin katarbiina Gusti Kanjeng Nabi. Pertanyaan pasera sajar ngajarin amulot padu tore gula tanya sama nikah beni tak beralasan pola no samangken ampun mulai awar kewar orang-orang Wahabi mencaci maki gula ben sampean si amulot macam apa nih pentana borok tebor ko haram ko bid'ah sabareng kalep tore jawab pola mi bersa tahu siapa sangat ngajarin gula ben sampean amulot menikah pasera paham? Jawab benar setong Gusti Kanjeng Nabi. Maka nak kabala karing Wahabi mun ngucak nang zaman Kanjeng Nabi tada mulotan carpak kabongko babada mulotan zaman Nabi badah Kanjeng Nabi nyalamatin katarbina kalaban cara apa sah tiap hari Senin tala mulot iya mun mulot hendeng banyak ngari ya tak ada Kanjeng Nabi amulot nyalamatin katarbina tiap hari Senin apa sah ni kemulotan ngerti? Iya kabala sampian mak le tak kasambu takok bedeng ngelembek ka kanjering Wahabi pentah berek timur ngucak tadek molotan pas cantek potel leirah le tak man katomani mun sampean takok kiba kata beru empat karya kalampina bingko tong pentong ala siap tambah Kanjeng Nabi tanya akhibi sahabat ya Rasul beda pona payunan pun Senin apa sah mulai lambok mula tak to bari keding kabar bereng apa sa Senin kita toman bedah orang apa sa Senin romorohan ajunan pun Senin apa sah beda pon apa ya Rasul tertawa ban jabun Kanjeng Nabi engki zaka yaumun wulidtu fi wa ub'athu ilayya mun ban tertawa engkau apa setiap Senin karena Senin dia tangkat terbian tang kelahiran karena di hari Senin juga engkau diangkat sebagai nabi utusan Allah engkau sekelangkong ke Gusti Allah kalau bencara apa sah karena engkau dilahirkan hari Senin berarti Kanjeng Nabi nyelamatin keterbian kalau ben apa sah hari Senin sekaligus nyelamatin pengangkatan beliau sebagai nabi utusan Allah karena juga bertepatan di hari Senin maka 2 in 1 satu puasa niat untuk 2 situng kalku nyelamati kelahiran 2 nyelamatin pengangkatan beliau sebagai nabi utusan Allah. Alhamdulillah reng longus mun soro apa sah tiap Senin tak kelar muajian lain akali yang mun soro apa sah makanya ben para ulama salafuna ahlus sunnah wal jamaah para ulama ahlus sunnah wal jamaah bengatuah gulaban sampian salafuna saleh mensiasati umat male umat semacam gulaban sampian sempon odi zaman akhir kang menikah male tak terlalu jauh dari Kanjeng Nabi male tak lupa ke Kanjeng Nabi male pakun estoh ke Kanjeng Nabi male pakun sayang ke Kanjeng Nabi male pakun siap ngiring lampan Kanjeng Nabi disiasati kalaban amolot bersolawat dan bersalam bersama ka Gusti Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika yuk alaika
ya habib salam. Asyraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi ya Nabi. Alaika ya habib salam. Allahumma salli ala Muhammad. Gagah. Pakai apa apa ring Yahudi, ring Wahabi. Salah. Pola nak mulut kalau bersolawat bersama salah. Baca Quran. Sia cengunceng gula ban sampean soro asolawat ban salam bersama ka Kanjeng Nabi. Beni ma aja. Beni juju, beni puju. Tapi Gusti Allah Rabbuna Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tangka bulu saya pada iman mara cela durkos boy, mara cela melekok boy, bersama-sama berkapi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah semakon maca salawat salam ka Kanjeng Nabi Gusti Allah. Pah kalau datang orang kita mari ngaji paha bentani beni maca salawat bersama pahila salah aki bengkak ngiding kopi ngah kallu ra kallu njak takok bade orang Wahabi let nyelet roe dina mar benyamar polami aroma sabade saya Wahabi satiakiah naik ke panggung kehormatan pongpong bade engkau mun sate tepak moson. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sampean tak usah takok. Dari tak nemu alasan ngararing Wahabi. Tina pengaji na marena, saya penting ria kalu tungging kalu. Kok dari cermat karing ring Wahabi, saya menghina. Siapa coba aki. Ngocak haram bid'ah sabaram gula ban sampean samulkan pegel pacat gula. Pacat dia dentek bi gula bila saya tetemu. Terus kadang-kadang wah ngocak mun solawat engkau nje tak ngeritik engkau tibi tahu bahwa Allah senyora solawat ke Kanjeng Nabi apa nasa salah polan pah menceng mi gendeng kalu majar solawat mau menceng ke mau toju ke mau dung tedungan ke mau sambil jalan ke karena bacaan gue ban sampian me urus ring Wahabi wa matawang urus lakon orang sambil nang Quran sambil nang syariat agama Islam tidak ada aturan orang maca salawat kau tidak iya enggak silakan pakai baca ceng manceng pada ban saya pimpin jamaah salawat kela ya Nabi salam manceng kapi sabar gula ki buruju toju ya Nabi salam toju kapi arah apa bicara Allah semakon inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim adzikir ka Gusti Allah manceng iya tore toju tak masalah duduk boleh makidung tedungan wa ala junubihim ora popo termasuk maca sholawat iya dah iya kia pita ben sholat fardu lima bektoh ben sholat sunat
Pacet sudah ada aturan, kau tu takbiratul ihram, kau tu mancing aruko, kau tu dah iya itidal, kau arulah beda peraturan tertentu. Mungkara maca salawat ada. Ketika budi lah tahu sagung pelenggungan, maca mancing ya tore, tojo ya tore, sambidung tedungan kator, saya penting beres. Kah, terwat. Ya kerja nang pengajian ngari, ya maca salawat dung tedungan. Abah repa kapin repot kiar ya. Saya kalah kau gulaban sampian dua mulai gula. Pimpin jam ya salawat mancing kibur gula tojo. Tak masalah ya. Saya penting ateh estoka guste kanjeng na. Ban gulaban sampian patenang. Payakin bahwa rasa estoh ban cinta kita depak ka Gusti Kanjeng Nabi terima bunga alhamdulillah. Lamba ampun teh. Lamba. Di zaman Kanjeng Nabi hiba dari Madinah. Kanjeng Nabi tapangki ban para sahabat termasuk Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Tada ombak, tada angin Kanjeng Nabi bahadabu. Ya Abu Bakrin, laita anni laqitu ikhwani. Abu Bakar, engkau santa pangarep Abu Bakar mangter engko ipata panggia ipata temua ben para teretan sengko. Kanjeng Nabi serongani Abu Bakar ben sahabat selain kasambu derma Kanjeng Nabi ceuring engko saberengan ya ajur gud bade ya junnah pakir seruan terota panggia ben teretan sakam. Akhir Abu Bakar mator, nahnu ikhwanuk ya Rasulullah. Ajunan tau sameng himeng terota pangkia benteretan bere temor. Abdina saberengan ya Rasul, taretan ajunan. Kami selalu siap di sampingmu. Kami selalu siap bersamamu dalam situasi dan kondisi apapun. Abdina sateja taretan ajunan. Dari masih terjadi Kanjeng Nabi awik. La ya Abu Bakrin bani baan sabarengan Abu Bakar saya maksud sengko antum ashabi mun baan Abu Bakar sabarengan adalah sahabat-sahabatku, teman-temanku, mitra-mitraku dalam perjuangan li'ila'i kalimatillah. Tapi para taretan sengko seika kerong bingko seika tero agar engkau bisa berjumpa ben mereka beda. Abu Bakar luar biasa. Abu Bakar ben saberengan sajan meku njuk sapara mi pacek kateron ben Kanjeng Nabi. Akhirnya derita duka Abu Bakar mator ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man ikhwanuk ya Rasulullah. Pasera se maksud ajunan taretan ajunan seika kerong ben ajunan seika tero ben ajunan kangkui bisa berjumpa tapang kiben mereka. Pas ada bu Kanjeng Nabi, ikhwani alladzina lam yarawni wa saddaqu bi wa ahabbuni. Tertawa ben Abu Bakar, engki ya Rasul. Para teretan sengko seika terobi engko agar bisa tapang kibi engko adalah orang-orang yang sepanjang hidup mereka ya alam dunia tak toman ningalin ka sengko, tak toman ngetela engko, tak toman tapang kibi engko. Tapi hebat mereka Abu Bakar. Wasaddaqubi, walaupun tak pernah berjumpa denganku, mereka luar biasa iman yakin zahiran wa batinan kangko bahwa sengkok betul-betul nabi utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eka odi eka patia pakun Muhammadur Rasulullah. Lebih hebat pole mereka. Wa ahabuni, mereka betul-betul membuktikan rasa cinta ben estonah ben tresnana ka engko. Insyaallah mantermuka guleban sampian tamasoa. Anapa guleban sampian sesaben taun siang malam
kadeujuh kalau amulot ka timur amulot ya Nabi salam ya Nabi salam ya Nabi salam nikah sebagai tanda cinta gulebeun sampean ka Gusti Kanjeng Nabi insyaallah payakin taretan bahwa gulebeun sampean seikakerong yang dirindu oleh Kanjeng Nabi mulai lambe agar Kanjeng Nabi bisa berjumpa kalabeun gulebeun sampean alhamdulillah makanya terus berharap teruslah berdoa terus tengadahkan tangan kita tung tangan keajunan Allah manter muka sebelum ajal menjemput manter muka gulebeun sampian pasti ya kaangkuy bisa tapangkibeun Kanjeng Nabi walaupun dalam mimpi alhamdulillah mun laku du malam sampian amimpi pas tapangkibeun oreng pas ada bu sengkok Nabi nabeun Muhammad Rasulullah tak usah ragu tak usah bimbang 100% dialah Gusti Kanjeng Nabi ngidi apa sabab karena setan mulai dari serajah sampai sekeni tidak akan pernah berani mengaku Muhammad Rasulullah karena setan mulai dari pujun setan sampai ke mikirmina setan tidak akan pernah mampu menyerupai salerana Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah sekali lagi saya ingatkan mun sampean amimpeh tapangki kalaban oreng pas ada bu sengkok Nabi nabeun sengkok Muhammad Rasulullah 100% tidak akan kurang sedikit pun yakin saya yakinnya dialah Nabi naguleban sampean Muhammad Rasulullah alhamdulillah mantermu ke era cekena amin ya rabbal lebih guleban sampean taretan mantermu ke kalaban barokana estoh ben cinta ke Kanjeng Nabi ku laku nang akhirat manter iyam beeben Kanjeng Nabi manter ngaulia syafaat Kanjeng Nabi manter yang koaben Kanjeng Nabi manter ekok koaben Kanjeng Nabi manter era koaben Kanjeng Nabi manter ebekta kapiben Kanjeng Nabi kaswarkeun Allah rombongan alhamdulillah sepenting sampian cukup syarat leriah Arya sabere deki bolan Mariamulot pahaculon cuh cek dede Mariamulot ngabi 5 juta teka hajat mun sate apolong ben nabi swarga iyut erekan muda swarga karo bende 5 juta pah masuk swarga polong ben nabi iya mun swarga din majadi indro gempang rembeg makanya gula hadir ka kanjeng taretan terotor matora mun tero tapangkieu beun nabi mun tero iamba beun Gusti Kanjeng Nabi mun tero apolo ngabeun Gusti Kanjeng Nabi swarga minimal make tak lema 4 beun kor lakonin salanjeng odi apolong swarga gulebeun sampean ku laku amin ya rabbal napa saya kalakuah nomor situng wa min alamati hubbir rasul al iktida'u bih tanda-tandana orang panikah estoh ongku ka Kanjeng Nabi patut dan layak kangkui bersama Nabi ku laku swarga Allah ayo kor akorakin lakona sampean ben lakona Gusti Kanjeng Nabi kabele iki napa lakon Kanjeng Nabi taqwallah Kanjeng Nabi salanjeng udin selalu ajegeh katakwaan ada keajunan Allah napa takwa sateujeuk seepakon Allah lakoni sateujeuk seelarang Allah unturi ngiding iya jering sampian king pengkon aja sapakun binean muslimatan ari sakelem tak gelem beres ye
berapa puluh kali hadir ke pengajian, penyakit tak gelem beres. Cek golongan muslimat. Kadang-kadang beri pengajian ngari kimel heuy. Polan ngabosaki kancan bade yada. Nang yada. Nganyol. Lerasani salah. Deki cek de tengah telat. Salah boleh. Si buru mari saat enten Polan datang modi lah salah deki jak kelampia anyar salah takok tade ring tahu candi kelampia anyar candi kelampia larang pamer salah ngiding deki jak kelampia coba salah boleh cuk ringa beun pah kelampian bak coba ngajari ya tak mun ringa engkok salah karo mila nemu heuy mun parlo deki senga make lama salah aja ngonteng lamaan gere salah mulai cetak nemu na deki make berkat diri cacam deki mun nasen njek nyaman iku mah curon dia pak karo sapolan-polan dumi yang kai sakali mun karo ngariah yang kai jejen mun tetelar aja kengkun juang tutul lawa cacam mun lakian lain mun lakian meler sepakun jelek kabele sepakun Allah lakonin saya larang onturi lah tau je sanyuna uring ni kapalo kiteret malam marah cung-cung kibed dari sengeretan sanyo jia lah jia kemau ringa ada ayo doa ki mantar seleng meleng meler ya dari paring tuli beres amin ya rabbal makanah gula motor sakalangkong dek ka kemokalam bon para kiai selain masyayikh si alungku neng elangker motor sakalangkong sebanyak kiai atas tina ajunan dek ka masyarakat longos maka ya basakin ngur longor ngak panika oringa maka ya basakin ler melerkat masakat ngak panika ring longos ben para kiai ki yempen ben para kiai ki irako ben para kiai ki latini pangacin ay hadiri alhamdulillah sungguh pun apa saya kalako panjenengan ngastani amik kau tabetang ngatani amik nang acara panika Gusti Kanjeng Nabi sudah cukup bangga ningalin panjenengan para ulama adalah pengemban amanat Gusti Kanjeng Nabi selama para kiai siap alat ini masyarakat Kanjeng Nabi akan selalu bahagia alhamdulillah. Iya, makanya kabudi. Al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Al ulama umanaur rasul. Bahkan dalam hadis lain Kanjeng Nabi ada bu, khiyaru ummati ulama'uha. Paling bagus tentang umat adalah para ulama para kiai na. Wa khiyaru ulama'iha. Kiai se paling bagus dari tang umat. Ruhama se paling beles katang umat makiler meler pakun elati alhamdulillah dia saya gege makanya gula nyongop kalangker kamu sholat alhamdulillah kiai hampun pada Rabu alhamdulillah intina senomor setong taretan mun gula ben sampian tero Apollo ngaben Kanjeng Nabi gula nyoona dengan hormat repot model napa heuy ruwet model napa heuy sompak model napa heuy saya ngak cek ceceran ibadah engki
Kanjeng Nabi ni kataretan kabulan Allah yang sudah pasti masuk surga. Tapi kanjeng Nabi apa siang malam sampai berepaten kanjeng Nabi. Berepaten kanjeng Nabi. Ya Allah, sampai Sayyidah Aisyah rajinah dari tak teka ngarah ada bu ya Rasul, ajunan paling bagus sama makhluk Allah, ajunan khairul halqi sayyidul anbiya wal mursalin, ajunan nabi utusan Allah, ajunan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai nabi utusan Allah, ajunan makhluk Allah saya paling becik bagus akhlak ben tata kramana sampai dijunjung disanjung ia alam ben Gusti Allah, ajunan pakun mulja, ajunan pakun ontong pecel, ajunan pakun masuk swarga mi karasa ya Rasul takar berekapi. Dak remaja benar kanjeng Nabi Aisyah, afala akuna abdan syakura. Engkau aroma saapang rasah dari benyaan paparing nikmat dari Gusti Allah. Engkau tak tahu siasa kalangkau ngaka Allah. Hanya inilah Aisyah yang bisa saya lakukan sebagai wujud syukur dan terima kasihku kepada Allah. Alhamdulillah. Maka nagu leban sampian muntro apolo ngaban kanjeng Nabi. Nyolah ceceran ibadah. Pertama ibadah ibadah solat, nomor 2 ibadah puasa. Lebih reng bini ini paling gampang masuk surga, paling gampang. Nomor situng jabun kanjeng Nabi idza salat khamsaha al mar'atu idza salat khamsaha reng bini sakamafai termasuk reng longus la tak tahu nyai tak nyai, la tak tahu ustadzah, la tak tahu reng tani reng dagang pegawai, la tak tahu reng bini tong kor jaga salat fardu 5 waktuna. Tidak make tak sempat salat duha, tidak make tak sempat salat tahajud, salat witir. Kalau salat fardu na 5 waktu jaga pagena. Cereng bini polan repot teriap. Pakai salat duha ada memuleng bini. Kallu ra kallu. Cak moli toron sobur wah laler ko nang depor. Aduh war keluarna kol petok kol belu. Keluar beteng teh di depor. Iya, macam beres siatana. Saya ngocak kepala ke baya kuasa aku ringan cukok nyapakin sarap nalake benak foto saya mangkat sekolah ya Allah. Tinggal mangkat saya laki mangkat nak foto keluar di dapur lah yang be sasaan 2 ember ya deh. Duh lama mare. Tadi kemarin lah aku ring bini, rek nare sakoni langi remalake, nakol sapolo katalon. Sakajaki kol 12 setengah situng nak foto saya sekolah lah datang. Kita mari lah soh tak ada langucak langakan namang kata sekolah madrasah. Deki sore sakoni salake datang. Saya nak kanak saya mangkat ngaji. Ya Allah, nyida tak sabar 4 tengah malam lapaan lagui geregui. Larang ka taling pelang. Ya Allah pokon mureng bini dek marin lalakon tak beki deki dek reman tinggi beki pakaroman dek reman. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kini kapan tugas sabo jabun kanjeng Nabi reng bini idza salat khamsaha kor jaga salat fardu 5 waktuna wa shamat syahraha kor jaga puasa bulan Ramadan tidak make tak sabasa sunat mureng bini kor la fasa farduna jaga nomor 3 wa hafizat farjaha jaga kamalona jaga kehormatana cabeki mun kepada selain kepada yang berhak mun laki na sepan lo ja apa heuy ampar tulian kah abengki napa boleh siang malam makire na rek dung te dung ko cing mulai kapan lo beki ceko pangko mun kapan lo salake mita raja tusah ki pah ngocak detek geluh sampai salake ngosok pekel abo cala pola tu sering bini makanya kayak laku 2 malam tak berdeki mun kapan lo ben salake cek kintang kinan tengah malam lah beki mare tak ada tak kira kalanger je. Allahumma salli ala Muhammad. Abang kilamba kanjeng Nabi ada bu bedoreng bini. Aja habis kanjeng Nabi ya Rasul abtina ring bini andi lake ya Rasul terus ring bini ahli swarga abtina.
Depan Kanjeng Nabi diabuin, mertung cek ceceran ibadah kaki fing ya, engki ya Rasul. Nomor 2, saya ngak cek ngocaan dan tak gelumun kapal salake. Allah tamna nafsaha walau ala zahri qatabin. Reng bini ria mun lalake, saya ngak cek ngocaan dan tak gelu. Cek ko pengko, cek kal cengkal, cek kintang kinan. Mun kapal salake. Apa boleh Roma memakai tas ontah beki. Kah? Titi sambian bu make bedelem depor tepanang kuning cukup mun salake letaning pelang pateen kompor latinin lagi na tera alam dia apa minta ring longos siya make gula pada nga ni ka kaya tak mun ki uncalon te gelu kadang-kadang banyain na tak mangkata ke pengajian tau panyongong gula arap pa siya alam petang king mun rempek tak malarat. Wah, apa boleh semak makai jauh ke pengajian tuli mangkat. Makanya saya mohon dengan hormat ke Mukallam sebagai pengundang ten ke Sukallam iki. Engki ni ke saya ngonceng gula, ngonceng tibi makaina ka jompo. Makanya ke Sukallam saya ngak sampean ngonceng gula, cek motokaran gula benyai na saya ngak. Caran dek remah. Sebelum saya turun panggung, pastikan berkat sudah di mobil. Abai kabai pos deki depan katam perlu. Ya Allah, mungkin pah berkat depan ngucai kelopain, bestoa sampian ke Sukallam. Ija ngop katam beruntong pentong. Arab pasegelah depan katam perlu deki nyai na paha penjel. Di kamar takar malam pengajian. Berkat dari pah apa ke jawab. Mun berkat lah berdaya adaan rempek tak melarat tahu satu lit kena ketep lah ngerti atamba umat Kanjeng Nabi deki Allahumma salli ala Muhammad terus sakina nomor setong motor apolong ben Nabi saya ngak motor ibadah nah laki bini tak tawa nak potong bujuk tak nak tahu beli saya penting solat pasah motor nikah amanat alhamdulillah Nabi bagi asolat Nabi bagi apa sah apa boleh bes ngaring longos ria bahwa matawa bacin kok nomor 2 motoro Al-Quran wa min alamati hubbir rasul hubbul Quran tanja-tanjana orang esto hongku ke Kanjeng Nabi orang ria bakal lebur maca Quran tina makitakan sajus benare setengah lemper tak apa-apa saya penting benar pak istiqomah romanah compon sampean maca aki Al-Quran male tak berit male tak jurek male tak celeng mulus male tak celemutan le tak setan keluar ke dalam male jember odik gulaban sampean ayo tak usah nyari dukun ke badak ke timur ojuk tan setan dari roman gulaban sampean kelaban Al-Quran alhamdulillah jaring-ring longos pak gendingan benar tak gelem mari ko pakai jungle ngelele ambu buang set kaset kecung sabarang galergia kenteen tartilul Quran kenteen solawat alhamdulillah male setan ontur malaikat sak gente keluar ke dalam adua akin gulaban sampian alhamdulillah Kanjeng Nabi lambek asang ke baiti jannati rumahku adalah surgaku pangromare swarga ayo pikir padahal telem Kanjeng Nabi reba coba di mana pada telem lambak genteng asa mangkin keramikan ada keramik betoy soson beri incel laut iya teh okolnya tak raja sekitar 4-6 telem Kanjeng Nabi tempat asarin apa long benda porah telem coba saya telur sekalian mun mangki kadang seminggu sekalian saja Kanjeng Nabi ben rajina kadang sampai 10 hari tapi Kanjeng Nabi ki asam ke baiti jannati rumahku adalah surgaku napa kuncina nomor situng karena telem Gusti Kanjeng Nabi ibadah siang malam selalu hidup
mulai dari sholat farduna sampai Al-Qur'anna sampai zikirna sampai munajat permohonannya kepada Allah. Kanjeng Nabi bersama istri-istrinya selalu menjaga hidupnya ibadah siang kalaban malam. Alhamdulillah. Kunci nomor 2, karena kanjeng Nabi ben rajin-rajina saling estoh, saling mencintai dan menyayangi betul-betul lillahi ta'ala. Benih cinta karena tunya, benih cinta karena genteng, benih cinta karena soki, benih cinta karena pangkat, tapi betul-betul cinta karena Allah. Sampian Bapak Ibu monteroi paring jemper. Kunci pertama ibadahna siang malam laki biniin saya ngajak sampai enteng. Nomor 2 papakun estoh selaki ben sebini. Alhamdulillah. Parajain roman babenyain mobil acecer sampai 100 biki PC nyaman ngorot beras nyaman naker king mun ateh lata isto etina akin malam syala pola teh tina make romang korong kok coba tina make saya belanja malarat secerena karena king ateh pakun saling isto demi Allah saudaraku sampai eka pateh, eka bereng, eka polong, tanda petal. Alhamdulillah. Makanya gue leban sampean sebagai pengikut setia Gusti Kanjeng Nabi. Pasir setoro ahmun beni Gusti Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Idola kita terbaik. Tada sejumpa kesan pole. Contoh dan teladan terbaik kita hanyalah setong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Makana matoraah debun Kanjeng Nabi nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Tang umat termasuk orang longos laki bini kapi marah temarin romana cek papatang jalemotan male tak setan melolon temarin romana berilah cahaya rumah-rumahmu. Kalau bencahaya ibadah solat, kalau bencahaya Al-Quran, sehingga Roma na umat Islam. Ayo, kemarin kalau ben ibadah solat, ceng kadang-kadang Roma genteng pakoroi kenengin akan tok saling padurus. Roma na genteng tingkat 2 keramikan larang keramik ke. Pakoroi kenengin ngerok ajailen siang malam. Mararapa. Maklai teti Roma barokah sengen kunin barokah teti orang salihin salihat ahli ibadah dicintai dan disayang oleh Allah. Eka bunga eka senang ben Gusti Rasulullah. Ayo berilah cahaya rumah kita kalaban cahaya ibadah salat ben Al-Quran. Alhamdulillah. Nomor 3 ayo palebur maca solawat ke Gusti Kanjeng Nabi cade teh oncengan. Ini sampian keromon bering aja ngunceng secong maca solawat. Mun tadi ring ngunceng pahaekem tak ama deur masa kale. Ayo kabudi. Mun teroi paringna berjembar odin. Paringna gampang murah lancar rezekina. Rok toro ocakna potona. Ayo putok kalaban solawat. Mun bisa ben bektoh 100 kali. Ye cek maca solawat nari ya le tak ngabuk sampian. Cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ben bekto 100 saling lengna tasbih pas angka tanang sampian. Ya Allah moga oleh barokan Kanjeng Nabi, moga oleh barokan salawat ben salam ke Gusti Kanjeng Nabi abdina sakeluarga ben topoto nyona kacemperan kasampuran odi tunya akhirat. Cukup pamatur Al-Fatihah mari doa sampian. Salbut senyari dukon pak de pak kakali anget demak ngila dukon hoi jale kabele dubutun lalakon. Ayo adukon tibi hoi kabudi putok kalaban solawat setiap waktu 100 bukti akhiratan mun sampai setahun tahu be entarin gula katam perlu yang sampean tel musajiriya sapakun kalau maca solawat bengki yang ada ngoreng kesambu pernah persepa panjenengan kiai paringin berjember odi abeki atanya abengki gula makai compok sama bentase gula tadi urusan bentase teh napa boleh perau sampan pajeng cering
pancing tandi. Gula paling 300 meter dari Compok pasar. Sampai mangkin gula para 50 tahun ampun korang 2 tahun. Tak tahu menyabain ke pasar pani. Dia tandi otok saya jual dah. Marah. Gula benih pegawai. Tandi gaji. Gula benih petani. Coba abasaki. Kan benih potongan pelanduan. Tapi coba. Ganteng kan? Abangki. Kamu boleh kela bagian ni bini ngabos kang kau kapi. Tak kira kalau pai kalagian bang sebeng. Napa kuncinya? Tung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sama hoi, tak pandang bulu. Kor jaga ketakwaannya kepada Allah, jaga nyembahnya ke Allah, jaga ibadah ke Allah. Ada jaminan yang jelas. Yaj'al lahu makhraja. Tai pamalarat oh din bi Allah. Tai barawat oh din bi Allah. Kor angku aja gah gulaban sampean urusna ban Allah. Ihfazillah yahfazka. Jaga urusan gulaban sampean ke Allah, maka Allah akan menjaga kita. Alhamdulillah. Wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mun acara rezeki Allah sama dia tengah rezeki teh. Gula. Kol setengah 6 kilaku. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nyaman ngaut. Ki buru boy saya mangkat satoran maurib. Mobil lah siap, supir lah siap. Apa ki assalamualaikum kedua. Mere. Tepaka sampian lah tahu cek ngunceng gula pak rokuk makuk nang. Asalaman apang karepang. Dapan. Larang ngoongku. Jangan mo sempeko kem apa sempeko na. Ni tak gena sekali. Kalau tanang ilek palek paro kekapi. Lambu marin molen tak usah salaman mung karo king karo ingat di. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo pelebur maca solawat, pelebur maca solawat. Para kiai, para masyayikh, termasuk para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, orang-orang soleh na pangeran. Siang kalaban malam tak orang solawat dari sekian ibu, sekian ibu, sekian ibu. Apapun korang puto kanja pada cengolengan maki kiai teh. Alah pola sampean. Paham iki? Ngerti iki? Iya mayuh rok noropato. Palebur maca solawat. Mun palo sampean mangkat katalon satenteukeun sallallahu alaihi Muhammad, satenteukeun sallallahu alaihi Muhammad sampai depa katalon bah berapa ratus di solawat. Sampean alandu nang talon tak sanuku tasbih. Sakar cekan alandu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mun sampai 5 belur bah berempat ibu solawat. Bu ibu ning maromare. Sabiara kora sallallahu alaihi Muhammad. Terus itu benyam ngeronyam kikir kena foto. Tak apa mau maca solawat. Sambiasa sasa maca solawat. Sambil ngocak palapa maca solawat. Sambil tanah maca beras maca solawat. Sambil kering cukup maca solawat. Gagak. Bila balai mulai lamba pakundumeng. Bila segala magenar. Allahumma salli ala Muhammad. Abangku boleh tak ngomong teh. Anapa solawat ni ka ibadah saya tak akan pernah ditolak oleh Allah. Ada tolak kamu solawat teh. Beda dengan ibadah lain. Maca Quran sampean terus alam kau ring. Tak terima. Justru oleh dosa. Mun maca solawat sampean. Apa boleh baca solawat mancing, solawat toju, sambilung tedungan, sambil rangka, sambil berkah. Ngaca sampean kor solawat, kencer bi Allah. Maca solawat sambil terus alam kata tangke, terus kamantua. Oleh kenceran sampean. Apa sangkuking derma? Apapun yang bersentuhan dengan Kanjeng Nabi akan dimuliakan oleh Allah sampai ke solawat. Tidak pernah ada cerita solawat itu tolak bi Allah. Pakun ni kencer. Keng bulaban sampian telmus. Ni keistimewaan umat Kanjeng Nabi. Mun caca kenceran. Raja kencer ni solawat. Kanjeng Nabi ada man shalla alayya min ummati salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat.
wa maha anhu asyra sayyiat wa rafa'alahu asyra darajat. Sapa heuy tang umat sendak maca salawat kangko walaupun salawat setong tak usah kebetir belisna raja, Allah akan membalas 10 rahmat, Allah akan mengampuni 10 dosana, Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Pahitanya akin ben orang lambak kanjeng Nabi saya kencir lo 10 kain to pun apa hosok pun pada Abah mun hosok kakek macam solawat make setong engkau tibi tak tahu cek raja na berempat kencir na Arya seleng teleng rese kencir lo sapolo sampai solawat sambil ngarnya langar roh atena pak de pak pasar keng colok macam solawat Arya ki kencir lo sapolo mun ate sampai hosok betul-betul cinta sayang ke kanjeng Nabi matur genteng ke pangeran muh abah makai malaikat tak tahu teh kehenceuna salawat saya ngaria. Tapi yang jelas mun beda tusah saya tak bisa sapora bi Gusti Allah kudu masuk neraka. Mun tero geuleun sampean tak masuk neraka langsung ke surga hanya ada satu jalan pagentang salawat teh baru aube ke surga. Alhamdulillah. Bedah jenis tusah saya tak bisa seporah kalaban solat, saya tak bisa seporah kalaban pasah, saya tak bisa seporah kalaban sedekah, saya tak bisa seporah kalaban bacaan Quran, tak bisa seporah dengan apapun. Satu-satunya hanya kalaban solawat. Bahkan lambak beringatannya, tak bisa orang mun ben Allah sudah dipastikan masuk neraka, tak bisa iyoba ke surga, bisa hanya dengan satu jalan. Solawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gula cerita kira-kira berempat puluh tahun tapongkor di samangkin beda orang nengi Mekah lakona terekah tamporat leng-leng maksiat lako binian bu mabuan ajudi arampok lakona pon coba tapi setong bektoh beda kiai angkep kesukan lam kelu erabui kanjeng Nabi sampai 3 malam berturut-turut sukan lam kabala ka orang sianya Maria wa nengai Mekah alamat ada iya kabala ya katipon apa salam dari engkau kuah kabala ko orang jeria ku laku eka bolong engkau eswarga serena 3 malam berturut-turut amimpe akhirnya kesukaan lam nyari dana mangkat ke Mekah esari orang panika atanya ke para kiai sebede kaisa ben para kiai teh bagi empon kesukaan lam sampean cintar kasa bejingan tengih katuana rampok sabareng kalir orang jahat sejahat-jahat ada bu mak kesukaan lam punten dan kula keng tawa apapun yang terjadi dan kula pakun kudu depak ka orang panika tinggal ada pak kama sampean make gula entar ka sampean anak apa sampean entar ka gula talang iding kapur ka pijak gula panika ring jahat ring tapurat ring coba benengan nang kelu siapa ngap nyarangap gula ni kanamo ya ka sampean coba na sero toju kelu sipon tore toju jadi yang tak gena nyaman toju bisa ring kiai kalau du ken gula ka kanton ni kabeni parlon apa nomor setong teranya tanya ke sampean lakon sampean ni kenapa setepak mi sampai itu orang terkenal lako gula lako binian mun urusan sina apa ni karo kinta aben malam nomor 2 rampok ajudi bu mabuan enten apa polamik berdelako lain sampian make sampian nih cerimi gelu banyak gelu pertanyaan ki buru kenal leka bocun jaring keng telo tahu serauning make gule ko cakiai takok mi bagusan sampian diklah jadi ikala ieu ta ieu kena gule keng telo tahu nah palakon sampian pole di samping kelakuan segala pahatok koto iya beda mun polan make
Bulan ditatang ke ni Kak Culao ran tebek tua. Andi anak yatim kata lo. Laki nama teh. Gul ngabesakin tak teke karena mbun penikam pola tak kelar nyari kasap makanin anak telo. Dan kula tapokol ati mage. Mun ngabesaki. Mun patepakang ko itinaki itinaina potong arwah pada emak ko. Lo terus ki gulan di tekengan di toko coba bigule pasrakin ka orang sero urus di toko ni ka bigule pan bulan ni tanya akin ka saja ke toko oleh berempatang toko betena oleh 1000 kembali 500 500 betena jika benda boleh jeria 500 ku tak beki ka ran tejulau ka into bidan kula bunga na luar biasa kiai bisa ngakan nyaman bisa meliakin kalampina anak dan kuda kan ngabesakin bunga bisa betul tatang kejulau kiai penikau nangis teretan sampian make lakona coba sampian make lama siang kalaban malam ternyata yakin sampian saya paling dalam beda cinta yang luar biasa beles sampian karing tandi beles sampian karing apes beles sampian ke anak yatim nikah saya terima sampian terima apaan gula datang kantor mau dapat salam dari kanjeng Nabi salam di kanjeng Nabi ke sampian mak sampian nikah bareng kanjeng Nabi swarga langsung kelenger teretat lu kurang tampurat ling-ling apa nikah mungkin di hati segenceng kanjeng Nabi seneng luar biasa ya Allah akhirnya orang panika ben kiai saya datang ia cek ke Masjidil Haram tore sampian norok gula kesetiin Ka'bah asolat sore sampian caca solat mage gula tak tahu mantawa solat karong ngiding kabar ayo abudu ke lu gula tak tahu wudu mage tak tahu wudu ongkut punten tak tahu mayu aja cerna iya ceri awudu lega kiya ceri asolat tak tahu mage ini penting bandeki nang tang budian engkau daya nurodaya engkau daya nurodaya engkitore pada remaja noring gula tinggal kata lah bening orang jago lele kenal tidak tahu jadi ngedingaki mayu nurongkok tidak pak dekat Masjidil Haram ada teh imam letolian kenapa saya ada teh katuan nah tinggal imam jaga takbiratul ihram gila Allahu Akbar gila ngabasaki nur aki orang gila yangka lah asan de kepongku ternyata teretan ketika dia pak ke sujud saya pertama pas tak jaga boleh sampai solat berjemaah lastare panika pakun asojud tetincan kiai na sangibah hari paling tepana sujud medem tak ngetela si orang lah jaga kabil tak remari sebida-bida pangarala pakun dah iya ting etulit ku tak lama teh terita subhanallah hanya dengan kebaikan abentoring apes abentoran teh beles kana yatim bi Gusti Allah pasti mati tepana sujud husnul khatimah alhamdulillah artena gula bersampian mun andi kalakon sama bunga ka Gusti Kanjeng Nabi si daftarakina ka Gusti Allah kanggo tetering ontong bajir selamat dunia akhirat amin ya rabbal makana tori kabudih nyuuna dengan hormat singa cek tokaran niki cek amusuan niki asokeran papakun korakor papakun kun rukun satretanan sabaleun satatangkeun ring longus alhamdulillah lebih gula motoro laku du malam bede pilkada pilihan bupati ki bulan 11 tanggal 17 calonna ke Fikri putrana ke Waris lu hulu bekilah ke Unis ampunten saya nomor 2 calon bupatina Fauzi
bekela Imam Hashim ini kebenireng lain teretan Fikri nika putra naman waris alek gula ni kataretan make ka Imam Hashim ni kataretan toleh gula motoro aga sampian motoro silahkan sampian milih sesuai kalaban keyakinan ben esena atena sampian motoro silahkan berbeda pilihan tak sama dukungan sepenting persaudaraan ben kebersamaan tetap dijaga dengan baik alhamdulillah jangan belenget ka orang selain eber muncul bere seneng dengan merongki jute emor make tak seneng atau sagung palanggungan mun senengan ke ngantarnya silahkan coba agak merongki si temor agak baik ke ngantar nya pada asare todeki berte pada aderep ngiding tahu saka tokar singangkana gaji bupati pakun bupati beni sampian bupati ndes beres lempo sampian karo pendukung mati koros demah marah jadi sengak anak apa gula motor sapa nikah karena tujuan awal Gusti Kanjeng Nabi Prabu kalam punya benih kangkui sholat benih kangkui puasa yang pertama saya paling nomor sitong adalah kangkui ma'akor manusia malai betul-betul terbangun persaudaraan dan kebersamaan mula akor baru cacain urusan ibadah alhamdulillah maka ini ketujuan pertama guluban sampian mantirmu ke along polong kita pangkinah nang majlis barokah ongku etarema kabagus Nabi Allah setiap hunganah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur pakoa seneng pakoa abungana along polong sataretanana majlis dikir majlis pengajian ya Allah tarema aki sampurna la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur salawat ban salam sampurna pada Pak Aki ya Allah dak Gusti Nabina muka dadi seneng dadi bungana Gusti Kanjeng Nabi da abdina sadajana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pesan dan gula saya paling akhir takok gula ben sampian tak tapangki pole taretan esto dan gula hadir ke pengajian panikah benikeng aroma sagula fokusin ben sampian wallahi punten gula hadir ujau kak anja saking teroh pada ngamria barokah pasera uning
Gulaku-laku ng akhirat iyang kesben sampihan. Sabalika pasiraunin. Sampian laku iyang kesbe gula. Amin ya Rabbal. Karena salah satu lebih nah umat Kanjeng Nabi laku di akhirat. Beni cuman Kanjeng Nabi tibi senyafaati. Para kiai akan mendapatkan rekomendasi keangkui bisa nyafaatin santri-santrina. Bengatuahnya nyafaatin potona, potoh nyafaatin bengatuana. Kancah ka kancah, bereng ka bereng, tatangke ka tatangke. Termasuk kiai nang pengajian berjemaahna bisa saling memberikan syafaat. Yasfa'u ba'duhum ba'da. Sepenting pakorakor pakundukun, ayo papadesaken ibadana. Amin ya Rabbal. Ponapah pada Pak mulai gele toreh usaha kanghui bisa elaksana akin elakoni dalam kaudian panikah tako omor guleben sampian tak pati abit pole ialam tunya. Ayo teretan sebelum malaikat maut menjemput kita, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Mulailah dari malam hari ini. Ayo tekatakin dalam ate aba kotusakan ibadah, palebur maca Quran, palebur bersalawat, pakor akor pakun rukun bentretan bala tatangke. Selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma balligh ruh sayyidina Muhammadin minna tahiyata wa salama wa jazzihi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atihil wasilah wal fadila wash sharafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Ya Allah bihormati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sahbihi salikin alayhim qawim ij'alna min khayari ummati wasturna bi dhilli hurmati washurna qadam fi zumrati wastamil alsinatana fi madhi nasrati wa ahyina mutamassikin sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jamaati. Allahumma إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكنا في جواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أصحابه السالكين وأهل الصدق والوفاء كن لنا معينا وسيفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا به عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بنبيك ورسولك وحبيبك المصطفى سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وصحبه الأخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ورسولنا وفرنا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا غافر الذنوب والخطيئات يا مغفر السيئات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل التقى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. وارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة. وارزقنا وإياهم كمال المتابعة لرسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ويقينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين أجمعين بجاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.